Ese bishoboka ko umukuru w'igihugu n'ihuriro riri ku butegetsi bakoresha ubujiji n'ubutekamutwe bwa politike bwitwa political fraud, bakabeshya abaturage babo hagamijwe gusa guhindura amategeko ngo bagundire ubutegetsi muri iyi minsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru n'ibiganiro hafi ya byose bikomeye bikubiye ku bijyanye n'ejo hazaza h'icyo gihugu, hari impungenge zikomeye zishingiye ku mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi n'ihuriro rye rya politike bise niyo sacre. Muri iki gihe turimo mu kwezi kwa Kamena 2026, abayoboke ba Perezida Tshisekedi, ishyaka rya UPDS ndetse n'abapastori bamwe na bamwe b'insengero baretse ivugabutumwa bayoboka ibirango by'amashyaka, bari kubwira abaturage ko ingingo ya 217 mu itegeko nshinga ririho ubu ari umutego wasizwemo n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila hagamijwe guha u Rwanda cyangwa ibindi bihugu by'amahanga ibice bimwe by'ubutaka bwa Kongo. Ariko se uko ni ukuri? Nk'ababyise ikinyoma n'ubutekamutwe bwa politiki hagamijwe guhisha andi mabi. Kuri wa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026, inzobere mu mategeko akaba n'umunyapolitiki ukomeye Maître Moise Nyarugabo Muhizi yashyize hanze inyandiko n'isesengura ridasubirwaho bikorerwa mu maso kuri uyu mugambi wa Tshisekedi. Muri iyi nkuru rero tugiye gusesengura buri ngingo, amateka yabyo ndetse n'ikihishe inyuma y'iyi politiki yo gukangisha abaturage u Rwanda. Komeza ubane natwe rero kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo kugira ngo umenye ukuri kose. Reka dutangire rero dushyira ibintu byose mu murongo wabyo mu buryo bwumvikana. Muri iki gihe politiki ya Kongo yose yari mu kiganiro kimwe gusa, ni ukuvuga ngo ibiganiro biri muri Kongo ni bimwe gusa, guhindura itegeko nshinga. Iki kiganiro rero gikubiyemo ingaruka zikomeye nko gukereza amatora yegereje mu mwaka wa 2028, gushaka manda ya gatatu ndetse n'amatora ya kamaramaka cyangwa referendum. Maître Moise Nyarugabo atubwira ko uyu mugambi udatangiye uyu munsi. Guhera mu bikorwa byo mu kwiyamamaza mu matora yo mu mwaka wa 2023, Perezida Felix Tshisekedi ubwe yagiye mu ruhame asuzugura itegeko nshinga igihugu gikoresha ubu, arihindura nk'ikintu kiri aho ngaho, avuga ko ari itegeko ry'abanyamahanga. Icyo gihe Tshisekedi yavuze ko nta muntu ushobora kumubuza guhindura iri tegeko. Impamvu ikomeye cyane uyu mutegetsi atanga nuko avuga ko ingingo ya 217 yemerera igihugu kuba cyatanga bimwe mu bice by'ubutaka bwacyo ku bihugu by'amahanga cyane cyane u Rwanda. Guhera icyo gihe abayobozi ba niyo sacre, abakuru b'amashyaka ndetse n'abapastori bamwe na bamwe bose batangiye kuririmba ko bagomba guhindura iri tegeko nta yindi maka. Nyarugabo rero avuga ko ibi babikora bakoresheje ikinyoma cyambaye ubusa. Mu by'ukuri bagerageza kwerekana ko iyi ngingo ya 217 ari ikintu cyazanwe na Joseph Kabila muri iyi minsi kugira ngo agambanire igihugu. Ariko se amategeko n'amateka bishyirahe uyu mutego w'ikinyoma? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe noneho mu gika gikurikira twifashishije inyandiko ya Moise Nyarugabo mu isesengura rye rishize amanga. Maître Moise Nyarugabo yerekana ko iyi ngingo ya 217 itigeze itangira ejo cyangwa ngo izanwe na Joseph Kabila. Iyi ngingo iteganya ibyo bita kwemera gusangira cyangwa kurekura gake mu busugire bw'igihugu, ibyo bita partial surrender of sovereignty, hagamijwe guteza imbere ubumwe bwa Afurika, ibizwe nka Pan African Unity. Iri jambo n'iyi ngingo byahozeho mu mategeko nshinga yose ya Kongo kuva igihugu cyabona ubwigenge ndetse n'igihe Joseph Kabila yari atarabaho. Reka dushyire ku murongo imyaka n'amateka nk'uko Nyarugabo abigaragaza mu nyandiko ye. Itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 1967, ingingo yaryo ya 69 ivuga neza ko hagamijwe guteza imbere ubumwe bwa Afurika, Repubulika ishobora gukora amasezerano arimo kurekura gake mu busugire bwayo. Icy'ingenzi nuko iri tegeko ryo mu mwaka wa 1967 ryashyizweho umukono kandi ryongeye kwandikwa na Etienne Tshisekedi, akaba ari we se ubyara Perezida Felix Tshisekedi ubu uri ku butegetsi. Itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 1974 noneho na kane
muri icyo gihe igihugu cyitwaga Zaire mu gihe cya Mobutu. Ingingo ya 77 nayo yavugaga amagambo amwe nka yayandi neza nta kintu gihindutse. Hari itegeko noneho, itegeko nshinga ryo mu mwaka w'1978 mu ngingo yaryo y'108 aya magambo asubirwamo neza gutyo. Amavugurura yo mu mwaka w'1980, 1982 n'1988 yagiye asiga iri jambo ry'ubumwe bwa Afurika ntacyo barihinduyeho. Tugiye noneho ku bihe by'inzibacyuho mu mwaka w'1992 n'1994 habaye inyandiko z'amategeko zashyizweho mu gihe cy'inzibacyuho, naho iyi nteruro yagumye mu ngingo y'122 ndetse n'ingingo y'115 y'itegeko ry'inzibacyuho ryo mu mwaka w'1994. Ibi rero bishatse kuvuga ko se wa Perezida Felix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, ari mu bantu ba mbere bemeye kandi banditse iri jambo mu mategeko nshinga ya Kongo. Kumva rero Felix Tshisekedi n'abayoboke be basakuza bavuga ko ari umutego wa Joseph Kabila n'u Rwanda, Maitre Nyarugabo avuga ko ari ukubura kumenya cyangwa se akaba ari ubutekamutwe buhanitse bwa politike bugamije gufunga amaso abaturage. Kugira ngo twumve neza uko iyi ngingo ari ubumwe bwa Afurika nta na hamwe uhuriye no gutanga ubutaka, Maitre Moise Nyarugabo atanga ingero z'ibindi bihugu byinshi bya Afurika bikoresha amategeko arimo iyi ngingo mu mategeko nshinga yabyo nk'uko bigaragara muri iyi nyandiko ya Moise Nyarugabo. Ibihugu byose rero nabyo byaba ngo byaratezwe umutego. Oya rwose, kuko iyi ni ingingo isanzwe mu bijyanye n'ubumwe bwa Afurika n'amasezerano mpuzamahanga. Reka turebere hamwe ibyo bihugu. Hari igihugu cya Senegal, ingingo ya 93 y'itegeko nshinga ryo mu mwaka w'2001 ivuga neza ko Senegal ishobora kugirana amasezerano n'igihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika arimo kurekura gake cyangwa rwose mu busugire bwayo hagamijwe ubumwe bwa Afurika. Ibi byatangiye kuva ku bwa Perezida Leopold Sédar Senghor. Ibihugu nka Mali, Burkina Faso na Niger nabyo mu mategeko nshinga yabyo bifite ingingo nk'izi zemerera gusangira ubusugire hagamijwe ubumwe bw'umugabane. Repubulika ya Kongo, ubwo ni Congo Brazzaville, ingingo ya 214 ivuga amagambo asa neza n'ayi Kinshasa. Ibihugu bikoresha icyongereza nka Kenya, Namibia, Nigeria na Ghana, amategeko yabyo akoresha interuro zivuga ku bufatanye bw'inzego, ibyo bita institutional cooperation, ndetse n'iyoherezwa ry'ububasha mu nzego z'umugabane. Urugero, itegeko nshinga rya Ghana ryo mu mwaka w'1960 mu ngingo yaryo ya 2 rivuga neza ibyo bita surrender of sovereignty hagamijwe ubumwe bw'ibihugu bya Afurika. Nyarugabo asobanura ko hari inshuro igihugu nka Kongo cyinjiye mu miryango nka African Union, SADC, EAC cyangwa mu masezerano y'ubucuruzi nka OHADA, biba bisobanuye ko kirekura gake mu busugire bwacyo kikagaha izo nzego mpuzamahanga n'inkiko zazo. Ibi nta hantu na hamwe bihuriye no guha u Rwanda ubutaka bwa Kongo. Niba rero ingingo ya 217 ari ya panafricanisme kandi isanzwe ku mugabane wose, ku cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi buyivugaho cyane muri uyu mwaka wa 2026. Impamvu nuko bafite ibyo bahisha abaturage. Maitre Moise Nyarugabo mu gika cy'inyandiko ze kiboneka nk'uko yabitangaje cyangwa yabishyize hanze nk'uko turi kugenda tubereka amwe mu magambo agize iyo nyandiko, yerekana ko mu itegeko nshinga rya Kongo hari ingingo ya 214 igika cyayo cya 2 ivuga ngo nta gice cy'ubutaka gishobora gutangwa, guhindurwa cyangwa kongerwaho ikindi gice bidapfunditswe ku bwumvikane bw'abaturage ba Kongo binyuze mu matora ya kamarampaka, ayo bita referendum.
iri tegeko rero rirafunze cyane, nta buryo ubutaka bwagenda gutyo gusa. none se umugambi nyakuri ni uwuhe? intego ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ni ugushaka uko basimbuka cyangwa bagahindura ingingo ya 220. ingingo ya 220 niyo ifunga umubare wa manda z'umukuru w'igihugu n'igihe agomba kumara ku butegetsi ikaba itavugururwa. bashaka rero guhindura itegeko nshinga ryose kugira ngo babone uko basiba ibyakozwe byose, maze Perezida Tshisekedi abone uko abona manda ya gatatu cyangwa akazaba umuyobozi w'ubuzima bwe bwose. kugira ngo babigereho rero bakoresha imvugo z'urwango, bagakoresha ibijyanye no kuvangura bishingiye ku bwoko, harimo kwanga abatutsi, ijambo yakoresheje xenophobia, bakoresheje n'ubutekamutwe kuri iyi ngingo ya 51 bitwaza gukunda igihugu kugira ngo bamarire abaturage mu bujiji. ikindi kandi cyakataraboneka Metero Nyarugabo yerekana nuko Perezida Chilombo yatangaje ko niba intambara itarangiye muri 2028 nta matora azaba muri Kongo. nyamara se buriya uyu mutegetsi ntiyibuka ko muri 2023 amatora yabaye intambara iri guca ibintu kugeza naho ubutaka bwa Rucuru na Masisi butatoye. icyo gihe intambara ntiyamubujije kuvuga ko yatowe mu buryo bwemewe n'amategeko. none muri uyu mwaka wa 2026 intambara iraba urwitwazo rwo gukereza amatora no kugundira ubutegetsi. nshuti bakunzi bacu rero, ukuri kuragaragara nk'izuba rirashe. inyandiko n'isomo rya Metero Nyarugabo riratwereka neza ko ibiri gukorwa i Kinshasa atari ukurinda ubutaka bwa Kongo mu Rwanda, ahubwo ari umugambi wa politiki uhanitse wo gushaka kugundira ubutegetsi binyuze mu guhindura itegeko nshinga n'ikinyoma cy'ingingo ya 217. nta mupaka rero mu bujiji iyo hageze gushaka uburyo bwo kuguma ku ntebe y'ubutegetsi nk'uko uyu munyamategeko abivuga. ese wowe urabona uyu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi uzashoboka cyangwa abakongomani bazabyuka bayoboke ingingo ya 64 bafite uburenganzira bwo kwangira ijambo? siga igitekerezo cyawe hano hasi muri comment, kandi niba ukunda amakuru n'isesengura nk'iri ryiza cyane tukugezaho rya kinyamwuga, kora subscribe, kora like kuri video kandi uyisangiza abandi, share kugira ngo ukuri gukomeze gukwira hirya no hino. tukaba twongeye rero kubashimira mu gukomeza kubana natwe, turi kumwe naho ubutaha.